helm kuning bara gadang pelung batak ngurapin warna hidup dia rai Egen pangeningan kedo bapak tuh Egen pasti mayesong gitu celangin matanya huling lebe bodoh anak meraglan moko sudain munesin dia brengsek geng batalang pak adi batalang mau kejang pang mulesin adi nyemrotes kan bukannya ngaji dua kan ah lakon jeneng cara spring bed gitu dong mana benar geng subatain lemesin tiang lemesin para bener ampura beli muda balik aneh kita enak dia Risa dan yang paling aneh Engken naik Engken ternyata buang yo ale nak kemuda para jajangan cambong mereka di mana kene sing cocok banget dengan kalap gitu mana cocok Engken kengken nang bantian langan mataya ngelado mangakane buka beli getar getar sudobe Pino ngajak soma bisa ke kebungan lu sing bajang sing tua agen gendong yang masih kamu sembilan pedang beli lagi jo ngaku buda wage buda liwa sing lik bila ajakin dia karena gede nani bayune Hulian beli dapatnya leweng Gaya tiang beri serandang seleng Nenek beli dapatnya leweng Tiang masih lakar barangnya leweng Pada yang nyeleweng maksudnya kengken dong bang goyang kono nake pelit ngomong ini maksudnya lah mas suari gitu ale nak kemuda Engken jadi kene caranya hah betawang nih bapak nih pasti ngelah jiwa seni ya jelas apa buen ini di pujungan ini ngajagang seni jadi ngaturang aja tari pergaulan oh tari joget benar yo siapa sira sana lanang-lanang kayon ngibeng boleh hadiah gratis menginap 1 hari 1 malam di hotel yang mewah di Pura Rajapati wah ini pasti yang ngibeng nih nggih pak amalin nggih pak ganteng pengimping itu lurus
Tuh. Iya. Tuh. Nenek. Ini baru pengibing hebat ada nenek. Lo nyen kerawon di belakang. Nenek malu nenek. Nek sila ada nih. Ya, kabrot. Ngaprot. Merah tuh. Nih pasti sing dan kena titis nih. Gede nang baju kira nih. Perawatan gitu. Bemani lebih-lebihin ngajang nah. Kang mokohan dan bede nah. Akang pokok cara. Apa mokot cara ibu? Nyap di belakang ada Yes, kita. sama. Assalamualaikum. Mana negara? Mudah ganteng nih perawatan gitu. Nenek di Cek belakang. sing misi. Ada. Iya dong. Oh, dia pengibing Ah, ganteng. gamane. Yo, Bagus nih. bagus. Adi makelos apa so? Ay, ah! Mira tuh. Ah. Ada. Nah, Jun kirawane. Ada sing mandi misian duit. kene. Nenek malu. Hah? Ben mani semangat langsung ke rumah sakit jiwa nah. Ada ternyata.